For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Kaseng Voice of the People Party VPP hapok gejing lamu Presiden Uba Ardan Miller Basayumaj rengkat bat kilangut ki MLA ke bakentop Uba Adelbert Nongrom Uba Bright Starwell Marbanyang bat Uba Livingstone Karpran kilalit ban IT ke dorkas syak sorkar jela hagini kesengi kipat ba kelelum hakajaka yang kali jong ke Additional Secretariat Shillong kum kadak ban ajing kersya ni gini ginong yalam ka VPP haswa bakenlit ay ke dorkas syak sorkar jela ke belam da Menteri Rangba u Konrad Kongkal Sangma Uba Ardan Mela Basayumaj ulapan benah hagajing yalang bagasengkan aipor sapupra kentai ke sorkar jela bagadai bandlum ya ke dorbar ke bekerpang banyatai halor ke reservation policy jong ke jela bat ke roster system nalor ke niu luong baka VPP ke dawaru nak sorkar bagadai ban pensenge mardor ke jing tongkam hagi tenat sorkar kat ba ompat kemi benia ke roster system bat ke reservation policy Uba Ardan Basayumaj luong balar ke sorkar company ke hukum ka VPP kan permena daki program yaki hakini gisni banwan. Mangilaya isya amanta lasan puway tilik Islam kebeladab dia. Enough is enough. Kani kasur ka bagi kuat batan pau la ka basay ya ka government ka MDA 1 but 2 kani ka 2. Ay buron kamtam yang baadan ubreng nongyalam Ubangadang penkin mau, but in the absence of a strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. Iwa penpau kendiat, bagadai kabasongnya, kabasong ho, bat kabasong nongrim, kini ke isu. Kini ibadah nasuki, kiyo ana, bangilay sa surok, mihapan wan. Ngina pendap lah kacau ke kamram hapo assembly. Tang bakiyong bagin dam numbers himut bagin kentran mo. Ngiko ban kena basay. Balagin dan ke numbers hapo assembly. Ngidon ke numbers yapi upay pa. Baginum na Banshuaisha namar ka reservation policy kali ka kemi. Karostro kali ka tanap naman jong kam menta barsage no sisadon hawede barka rokom pentrekam ya ka roster system bakan pai pachka kimi kabri ka reservation policy sarkar kala penstat ye ki kam khot kam hagini ki si man lagateo ki khot application tinamar tangi snoba larangi nisha baka sarkar kanang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like kumbakala menta hagini ka dur barangani kerukom kan long ka jingdo nong ka bakrau tingi snow tho baga sarkar ka kwa ban dili ya gani kamat ka kwa ban pinsuki baraga juko por kalanang khot ban thep kam man lagasni te teina mar ka tarang ni snow bakala dei ka por ban ningkong e ni dei ban dana ka sarkar bagari ban pinsange mardor ya gini ki interview kam namar gani ka jingle ka jingi ka dei ya gani ka mat ka bangile kren baro ka job reservation policy nila keren adu kamaning kong ba ngimdon ke jinge ya kata ka roster mereka tahu ka tenrai juga jinge ka bami hama pentri kami ke roster hakani ka por ka pamenta ka dei lingba kata ka reservation policy lapan khaya ka jinge na kata ka reservation policy namar ka jingba kamlong ka ba shong hok le singala banom kamlong ka ba piang nakamta jong kini ki ki jat kendri ki besong hagani ki jelame ki halia ila banom kumno sanpo la lai brusan hapor bingi bha ngin bha bingi niok benta markat ju kade kata ka ba penlong bahagini ki sni haba ka sarkar kala khot ye ki interview habala atai se ki post ki balai ki samla khasi ki stang ban ut ki kme ki pa ki stang ban ut namar ki ba dalak ka kam shipotli nyo kan lek shatai ar le sikan don hangni la nilai kan don hangni
Kata kadai namar pa ka rukom bha thungkam lingba gani ka reception policy. Kam long ka bapiang. Dai namar kata katau ngi layak keren. Komban supin kamau ngi lara ya gani hapo assembly. U chief minister ulit juba kong balada kim snow ya. Kin lecturing kasuri. Ngangai kompoi perhat bagay yung kasuri kan ay ka juba. Bagani kadai ka kamram juga sorkar ban thawi ka policy. Ban pendek kadai ka kamram juga sorkar. Bat ka yung dorbar thawan. Kamdai ka yung kasuri. Ngisno tho bagi nongalam jungi. Kibada na secretary nagapor syagapor. Kim jukwa ban wengi ka jinge kibaga jet menriyo kay gendo. Dayola kinyat syagadiang, kinyat syagaman. Kinyat keleng-keleng kim tre ban shim ya ka jingget kli. Ban mentaru kikwa ban persang ban nyat ya kani syagayeng kasri. Ndre metam dolat don linti dagmoy pa. Kila snow tho bagian hak ban leye. Baka Voice of the People Party kumba kala kular hakipore la election. Bangini khi ya kani. Ngilai kran po assembly. Ngikrap jet bang election surat kumni na do kasni ka baningkong. Ngiem kwa ndrengi ong balada ka jaka ya tai. Kali ka jaka ka bangimyo penban galat bani kren. Lani ka sarkar kam kwa bangini tai ngini theri kani ka banta. Ngin hapan mi menta syasuro. Ngasukwa banong ipi paro ki bapoy kani ka por ka bamenta. Kani ka jingkawa jingi kani ka ba etam. Kamlang ka masuk pada sarkar banong tono ay artian wan ya kren me pa kumno ya penbet. Kanum sup kumta. Dia nama kata kata orang nilai keleng-keleng ban pensai ki pai ba. Bagian ai ke cikir siani. Larang idon ya ke cing snow kit kli nam lagi kon kikti ka pateng ka banwan. Dan kam ban penbet ya kene ka reception policy. Haga jaga begini oh ya ke cing kersan ka baklai. Kisang mi pemban ki jing kentho. Kisang mi pemban ki jing penting kok tempan. Mani tiap kira ni kau tu reception polisi yolong bolong pok Manipur na. Paling is punya hab jumor. Paling kali yong kum kata Manipur. Ni yang ni kita ban penbek iklamang bawa aikam show kita kiwe. Iklamang penduk no ik reception policy. Iswang penbiang. Iklam dawa ban penduk. Lada dawa ban penduk tekan kegen katma. Habang yong kali ke polisi kambiang te kan no siniang. Tangkum tar melong show. Kemudian dia ke sarkar kat bagaimana nang ni semak menong su nang bayok ke ki katma balaikan ki katma nada ke sarkar ka dani ke jinggit kli kanum don ke jinggit katma ani ke jinggit penting la snoba kita ki perok garu imat di gendu ingi ke cia bam imno ngalet na ni sepo nong stan ngani thu ipi ngai gendu iki samra garu kibiri kinong ki kam seng balang ilai kren ngi sandor kamne bengi ngelet ma lagi. Kamdan gol no kiji kren persya ndai teng la persang ban sna jubor ya karukam muddur karukam perkat kenang bangingin kenran dino banya dawai kini ka hok te hato kalong si bangine sangeno kani ka shithi ka pamanta ka bangin lek tanai ka dei ka jingbu por ya ka sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban pendi ya ka notification ka ba pensang alut ya kam thung jam sapo prakanta ni ai sapo prakanta ni ai por But ya ke jingi ke jingi niya syahmat lalu pada wai ke jing kersan ka sarkar kan hak banle kumta kibon ni gelak patai kubon ban ni kibon ni muncul badai ban isu yang notification hapo sabu praganta lem kumta ngin sedang dagi program iki ha kabukut jongani ke sabu praganta
ke ni yin su pen kre bai mo Nagaland ke jing yin pen kre ya ke jingkut jo kata ka sau pra kanta te ngim tep ka long kumno to bala ka sarkar kama pan issue ya kata ka notification ban pensenge yen hapan pen kre bai da ki jing ki te kombangi la ya ple peni ya ke jing menjur pangidon kam ban ya da ka ba nang ni syakmat yen sapen bana yen sai kenduk shen nok mangi kom ki nanglam jo ka party bagi ni perkhat kai ka jing ki ka baningkong ka bagin stang bat ka ban penmot ter nagawi ka por sui por ngini ki bat ngangek ba ngenam skap ya ka jing penduk mensim nagariang gamon bat ka don kami ni tang gawi bang Indonesia bat ngini ine aga ka jing ki ngini ki haru bang ni job ngini ki tang shilteng lenti abang ngini ki haru bang job dengan after istam bat ngin hap ban kintu ki samla ka jing kumno ba ki ni shimbanta haganu ko rukom ben shimata ya ka jing ki